ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Jadi di awal tadi Dinda J wa iz huruf itu bukan huruf qalqalah. Jadi dia tidak boleh kembali pada saat dia mati oleh huruf alif, dia tidak dibaca wa iz, tapi coba diulang. Iya. Oh iya, yang huruf qalqalah yang ada 5 itu ya Gurunda. Yang iya betul. Iya. Jadi wa iz qala itu masih jangan iz wa iz qala rabbuka lil malaika. Oh iya. Wa iz qala rabbuka lil malaika gitu. Wa iz wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fa tidak panjang. Khalifah. Ini itu ditekan nun tasdid bertemu dengan huruf ya sukun. Nun tasdid. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan fa-nya panjang karena di situ tak ada mat ketukan, gak ada. Di situ huruf ha. Khalifah. Ribet memang membaca Quran itu memang ribet. Kalau iya, silakan. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saya pengen belajar, pengen baca, tapi memang masih baru belajar kan, baru 4 bulan Gurunda. Jadi susah. Kalau menghafal beda sama baca sendiri gitu. Iya betul. Enggak apa-apa kalau misalnya kita membaca waiz, ketika lisan menyebut waiz, mata sudah ada pada kata qala. Ketika lisan sudah mengatakan qala, mata sudah bergeser lebih dulu rabbuka. Ketika mulut menyebut rabbuka, mata sudah bergeser ke kata lil malaika. Ketika mulut mengatakan lil malaika, mata sudah pindah lebih dulu. Ini ada orang biasa yang dibaca, yang dilihatnya. Metode dalam membaca Quran salah satu metode dalam baca Quran, ketika kita menyebut waiz, mata kita sudah ada di qala. Ketika kita menyebut qala, mata kita sudah ada di rabbuka. Begitu seterusnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mata sudah lebih dulu berjalan, baru lisan menyebutkan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, lanjutkan bacaannya. Ayat 31. Ayat 31. Naam. Jangan grogi, baca aja nggak apa-apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum
Thumma aradahum Ma tidak panjang. Thumma aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma. Panjang. Panjang. Ambi'uni. U-nya panjang. Ya. U-nya panjang. Nun mati ketemu ba itu hukum bacaannya iklab. Nunnya ini ya didengungkan. Faqala ambi'uni bi asma. Didengungkan, didengungkan. Ya. Faqala didengungkan, didengung. Jadi nun dipalingkan menjadi ba. Tidak ada huruf nun di situ, hilang dia menjadi huruf ba. Faqala ambi'uni bi asma. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nun ketemu dengan huruf ka, hukum bacaannya ikhfa. Haula'i in kuntum shadiqin. Jadi antara huruf nun dan huruf ka zamar dia, zamar-zamar. Ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ in kuntum shadiqin. Coba sendiri. Susah ya Gurunda ternyata. Enggak, yang penting mau belajar. Tiap hari saya belajar, padahal jam 3 saya bangun belajar ke Ustadz. Tapi Masya Allah. Iya, karena kan cari waktu biar nggak tahu mama. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على عرضهم tidak panjang. Oh iya. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء Nun ketemu dengan ba, iklab. Faqala didengungkan. Bi'uni bi asma. Faqala bi'uni bi asma. Gitu. Masya Allah. Ya bisa. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ikhfa. Haula'i in kuntum shadiqin.
Karena dia bukan izhar, Iya. maka dia harus kita dengungkan, disamarkan antara nun dan ka. In kuntum shadiqin. In kuntum Nun, shadiqin. nun mati ketemu dengan ta, zamar. Zamar. In kuntum shadiqin. Dalam kaidah bacaan, nun mati bertemu dengan ka, dengan nun mati bertemu dengan ta, itu kedudukannya sama, izhar. Ikhfa. Jadi ikhfa, nun mati harus disamarkan dia dan didengungkan. Faqala ambi'uni bi asma' haula'i in kuntum shadiqin. Enak kali dengarnya. Suaramu bagus, potensimu sangat luar biasa. Tinggal kaidah-kaidah bacaan ajanya yang harus diperhatikan. Suara J itu bagus, jauh lebih bagus suaranya J daripada Bang Suma. Tinggal kamu pelajari not, mat-matnya, tanda baca, hukum-hukum bacaan, dan makhraj. Oke, lanjut. Iya, baik guru. Ayat selanjutnya. Baik, sebenarnya belum sampai sini memang ngajinya. Mau diulang dari ayat pertama boleh, Boleh. mau dilanjut juga boleh. Diulang aja ya. Iya boleh. Di ayat keberapa? Pertama. Pertama ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid masih mau. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ra-nya itu menjadi 2 atau bisa sampai 3. Ra. Itu namanya tasdid ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya itu yang betul. Nah lanjut. Oh gitu. Iya. Alif Lam Mim. Tasdid kurang. Mimnya jadi 2 huruf di sana. Mimnya jadi 2 huruf. Seakan-akan kita membaca 2 huruf bersusun dia. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Masih. Di situ ada tasdid. Jangan gini. Alif Lam Mim. Itu tak ada tasdid. Tasdid itu maksudnya double. Hurufnya itu jadi double, ditekan. Alif Lam Mim. Kasarnya itu gitu. Iya. Jadi dia 2 huruf mim double di sana, tasdid namanya. Silakan. Alif Lam Mim. Bolehlah. Ya, baca. Ingat 2 mim di situ tasdid.
Iya, ada yang kayak garpu ini ya. Ya, betul. Dzalikal kitabu la raiba fi. La dua harakat. Matabi'i. La dua harakat, dua ketukan. 1, La. 2. 3. Coba. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya Allah. Lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tasdid kurang. Mimma. Tuh. Bukan mimma. Itu tak bertasdid namanya. Mimma razaqa. Qalqalanya jangan dihilangkan. Oh iya. Yung nun dan fa disamarkan. Jangan yun itu tidak disamarkan, harus disamarkan karena dia bukan izhar. Yunfiqun. Nunnya tidak kentara, fa-nya pun tak kentara, dia berada di tengah-tengah antara nun dan fa. Itu hukum bacaannya apa? Izhar. Izhar. Izhar apa? Iya. Ikhfa, sorry. Yunfiqun. Yunfiqun. Masya Allah, bacaannya udah bagus. Tinggal kaidahnya sedikit aja lagi. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima. Nun tidak ada mat di sana. Jadi nabi, jangan nabi, tapi yang benar nabi. Oh, iya. Ulang. Walladzina yu'minuna bima. No Oh, panjang. iya. Jangan grogi, santai aja. Soalnya harus mikir huruf depannya apa gitu. Jadi masih meraba-raba. Iya. Makanya matanya pindah lebih dulu. Iya, mau copot. Tadi makanya waktu di masjid kan, mana aku bisa kayak gitu. Nanti J pasti kayak gitu. 3 bulan kalian bisa. Yang penting cara yang tadi, yang saya katakan tadi itu, yang disebut mata sudah berpindah lebih dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayo. Walladzina yu'minuna bima. Bukan ain, bukan yu'a. Walladzina walladzina yu'minuna bima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ada 3 huruf ikhfa. Nun bertemu dengan za, nun bertemu dengan za, nun bertemu dengan qa. Nun bertemu dengan za bima unzila. Ya, maka dia ikhfa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila
unzila min qablik. Lik. Jangan ke. Dia bukan huruf qalqalah. Qablik. Oh, enggak Ya. pakai ke. Oh. Aku ulang lagi ya Gurunda. Iya. Walladzina yu'minuna bima Nuna. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nun dan qa. Jadi kalau napasnya terasa pendek, bisa berhenti. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tarik napas dulu, tahan, keluarkan pelan-pelan. Jangan langsung keluar semua. Mau copot nafasku. Iya. Walladzina yu'minuna bima. Jangan lepaskan. Walladzina yu. Karena di situ hamzah, bukan ain. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nun dan qa kedudukannya sama, nun dan za. Jadi dia panjang, ikhfa. Ifa Wa ma panjang. unzila min qablik. Jadi jangan min qablik karena dia bukan izhar. Min qablik. Ya. Min qablik gitu. Masya Allah. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanwin bertemu dengan mim, idgham mim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang sekali. Baik. Ulaika ala hudam min La dua ketukan. La mad badal. Oh iya, ini berdiri. ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Didengungkan. Panjang antara tanwin itu kelihatan ada fathatain. Dua tanda baca bertemu dengan mim sukun, mim tasdid. Ulaika ala hudam idgham mimi. Idgham mimi. Ya, idgham. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mirrah nun hilang. Mir rabbihim. Mir Nunnya, rabbihim. Oh, idgham ya, tasdid. bila gunna. Ada tasdid. Mir rabbihim. Ya, nunnya hilang. Bukan min rabbihim ya. Bukan.
nun hilang. Sama ketika minla, tidak ada minla. Bacaan minla itu tidak ada, yang ada adalah millah. Millah. Meskipun ada nun sukun di tengahnya. Itu idgham bila gunnah namanya. Coba diulang. Ulaika ala hudam min rabbihim. Masya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Lanjut ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kuat nafasku? Tarik dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Subhanallah, Masya Allah. Kaidah bacaannya kena, Masya Allah. Lanjut. Benar. Serius. Iya, serius. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa ikut kayak gitu nadanya. Mau kayak gitu. Yaudah, buktinya bisa. Lanjut. Kho kok jat pula. Kho. Iya, hampir mirip ini. Jajan kan yang di titik tengah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi bukan kho, ha. Di dalam Al-Quran tak ada huruf O. Kha. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Kha, bukan kho. Ya. Kha gitu ya. Ya. Kha. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gitu. Ya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu Akbar. Wa minan nasi man yaqul. Tasdid nun penekanannya. Wa minan nasi man yaqulu
amanna. Tasdid. Tasdid. Wa minan nasi may yaqulu amanna. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mim ketemu dengan ba. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma, mimnya panjang 2 harokat Gurunda. Bisa sampai 4. Oh, bisa sampai 4. Wa ma hum bimu'minin. Gitu. Ya, Masya Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Terus Wa ma yahda'una gitu. ya, Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah. Benar Gurunda. Ya, subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad. Bukan do, karena bukan qalqala. Marad. Oh, diamnya enggak gitu, bukan kokol. Bukan da, itu do. Dha. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Nah, kalau dia ingin dibaca bersambung, maka tanwin yang adalah dammatain itu bertemu dengan huruf ba, dia iklab, jadinya didengungkan. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Didengungkan dia karena dia tanwin bertemu dengan ba, iklab. Iklab. Oh. Coba walahum. Walahum adzabun alimum. Mum ya Gurunda. Mum ya. Mum bima kanu yakzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Enak kali dengarnya, kok susah kalau sendiri. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Tasdid. Qalu innama nahnu muslihun. Tasdid. Nun tasdid. Nin oh iya. Inna didengungkan apa? Ditebalkan. Ditebalkan. Inna gitu. Qalu coba. Qalu in gitu. Lu 6 harakat, 6 ketukan. 6 ketuk. Oh iya ini mad apa namanya mad wajib, mad asli. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tasdid tadi masih butuh sikit ya. Walakil Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu Tasdid. wa aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nggak kuat suaranya. Nggak apa-apa. Lanjut. Habis. Ala enggak Allah. Ala. Ala. Ya, ala gitu ya. Nah. Iya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. 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 Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un. Tahzi'un. Wa idza laq mana tuh? Wa idza laq ke sini. Ya matanya harus cepat ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Aduh, mau nangis aku dengar suaranya, enak kali Al-Quran ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tasdid. Amanna. Amanna. Tasdid. Man. Amanna. Amanna. Ditekan. Kayak amanna. Amanna. Masya Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum mat enam harakat. Ya. Nun tasdid dua harakat. Qalu inna ma'akum dua ketukan. Nah, satu dua. Oh, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bukan tahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Masya Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Go itu bukan qalqalah. Fi enggak ada ge. Fi tughyanihim ya'mahun. Enggak ada ge. Ada ge berarti fi tughyanihim ya'mahun. Kok ada e-nya? Fitug G mati. Fitug. Ah gitu. Ya. Fitug. Enggak, jangan ge. Kok kembali lagi? Fitug yanihim ya'mahun. Fitug
tughyanihim ya'mahun. Itu baru kembali. Mahun. Harusnya ya'mahun. Oh ya. Oh. Ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya, boleh. Halus sekali boleh. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mau kayak gitu gimana tadi? Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dijawab, wa ma kanu muhtadin. Oh, beda. Wa ma kanu muhtadin. Ya, jawabul jawab. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma Tasdid. falamma falamma gitu. Ya. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil, enggak kuat. Fi zulumatil la yubsirun. Fi dhulumatil la yubsirun. Masya Allah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh, ini susah ini. Double. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Iklabnya hilang. Sorry. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba. Jadi iklab Panjang. panjang. Yes, didengungkan. Mana tuh? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Suaranya anak ini bagus. Napasnya pun bagus. Masya Allah. Assalamualaikum Tengku. Masya Allah. Barakallah fiik. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita Mereka lanjut. tuli, bisu, dan Buta. buta, sehingga Iya, Masya Allah. dapat. Masya Allah. Ya, kita lanjut beberapa ayat lagi. Baik, Guru. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Lanjut. أو كصيب من السماء فيه ظلمات كمان ini أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق gitu Gurunda. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق أو كصيب صا أو كصا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Oh iya, wara'du wabar gitu. Au kasayyibin minas samaa'i fihi ظلمات ورعد Oh langsung ya Gurunda, nggak ada Ya. hidulumatu ورعد وبرق. أو كصيب من السماء أو كصيب Oh iya. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Gitu. Masya Allah. Oh, berarti nafasnya harus ngambilnya panjang kali. Oh. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط
الكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب Masya Allah. Iya, Masya Allah. Benar Gurunda. Iya Masya Allah. Alhamdulillah. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya. Mana ini tuh? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Oh, gitu. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi kullama adaa lahum masaw fihi mim mal oh iya kullama adaa lahum masyaw fihi kullama adaa lahum masaw fihi alahum oh iya alahum masaw fihi sya oh iya ini yang monyong itu ya. Alahum masaw fihi wa idza azlama alaihim qamu وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء li tidak panjang kulli Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu baru panjang. Tanwin bertemu dengan qa. Syai'in qadir. Subhanallah. Masyaallah. Ya ayyuhan
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nasu Tasdid. Tekan, ditekan. Ya ayyuhan nasu Nun ditekan, tasdid nun. Nun. Na. Oh ya. Ulang. Ya, aduh, habis nanti nasiku. Oh, enggak apa-apa. Iya, masih Kok nasi seharian. pula? Seharian masih. Insya Allah. Jangan ingat makanan, makanya tidak lapar nanti. Oh iya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi Oh iya. Dua harakat. Ya ayyuhan Masya Allah. nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu masih bisa dirapikan itu. Wahai Allahu Akbar. manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Subhanallah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa firasyan was-samaa bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Panjang kan? Dipenggal-penggal aja dek, sesuai dengan napas. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa binaa. Gitu Gurunda, boleh? Naam, ya betul. Thayyib. Wa'ang gitu ya? Iya. Bukan wa'an ya, tapi wa'ang Bukan. gitu. Iya. Wa'anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarat Rizqan lakum. habis nafasnya.
bihi minas samarati rizqan lakum. Bukan rizq. Oh iya, Minas samarati rizqan lakum. minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Tasdid idgham mimi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ya. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Tadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة tekanannya فقودها الناس والحجارة فقودها الناس والحجارة gitu Gurunda. Naam. U'iddat lil kafirin. Masya Allah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق رزقا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Perhatikan langgang saya ketika ada dua not saya langgangkan di situ. Kode bacaannya masih perlu diperbaiki, dengarkan ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bacaan yang keliru. Min, karena itu bukan izhar. Begitu juga dengan tin tajri, itu harus didengungkan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Nanti tinggal notnya itu dinaikkan pada saat so dibalas ke huruf ha. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa min Ra tidak panjang. Oh iya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. Ti ra tanwin. Oh iya. Di situ ada kasratain. Ada kasroh tain. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Ra tidak panjang adik. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Min ifta panjang. Oh iya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Ra tidak panjang. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Maaf Guru. Maaf Ya, Bunda, ini yang min samarot kan ada tanwin di bawah, terus ada ro di tasdid itu kan min thamaratir rizqa. Langsung di tir rizqa gitu ya. Ya. Betul. Idgham bila gunnah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa gitu. Ya. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Khalidun. Aku ulangi lagi ya. Boleh. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha. Kalau mau disambung itu didengungkan.
tanwin bertemu dengan waw tasdid. Enggak kuat, mutahharah aja. Ah. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Masya Allah. Insyaallah. Inna Allah la yastahyi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allahu Akbar. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan riba masalam riba ayyad gitu. nggak ada dok di situ. Ayyad Ya betul. ayyad riba mathalan Bukan huruf da, itu do. Bukan huruf qalqala dia. Oh iya, berarti nggak ditekan, nggak mantul. Ya. Oh Ya. ayyad riba mathalan ma ba'ud. Tasdid. Masalam ma. Oh iya. Ya. Oh iya. Innallaha la yastahyi Oh iya panjang. Oh iya panjang ya, y-nya panjang. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan Keteteran. Bukan qalqalah itu. ayyad Riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ayyad riba masalam. Ya dihilangkan. Itu bukan da, itu do. Ayyad riba masalam. Bukan qalqalah, Cahayu, bukan. Bersih dia. Ayyad. Ya bersih, Masya Allah. Ayyad riba masalam. Kenapa keteteran? Inna Allah la yastahyi ayyad riba masalam riba masalai terus ayyad riba masalam. bersih dia, nggak ada de di situ. Nggak ada de. Ayyad ri. Ulang. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Coba ulang. Innallaha la yastahyi
ayyadriba mathalam ma Tasdid. iya. Mathalam ma Tasdid. Jangan pelit, jangan pelit. Masalam ma mathalam ma Coba mulutnya dipukul. Ma. Mas, habis nanti nasiku seharian. Nah, Pelan. kok nasi pula yang dipikir nih. Baca. Mana tadi? Masalam ma ba'u. Jangan pelit. Masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Masalam ma ba'u. Kenapa tipis sekali ya Allah? Masalam ma. Gitu loh. Masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Masya Allah. Gitu loh. Jangan pelit. Tasdid itu jangan pelit. Ini kan kita belajar sekalian seni langgeng bacaan tilawah. Lanjut. Dilanjut. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya gitu. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna Itu ya. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Za panjang. Fayankuluna matha aradallahu bihaza mathala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Illal fasiqin. Tadi yang salah di dzanya panjang. Ya, ulang. Fayakuluna matha. Mana tadi? Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Bihadza mathala. Oh iya, ada alif berdiri. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Masya Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Alladzina yanquduna gimana nih? Ahdallah. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Oke gitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Masya Allah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Tak ada harakat di situ. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Oh ya. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a gitu ya Gurunda. Jami'a. Thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna. Wa tasdid dia mat dua ketukan. Oh iya. Thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Coba. ثم استوى
إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض تسديد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Oh iya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن السبع السماوات. Tak ada tasdid, tak ada tasdid. Hunna sab'a samawat. Oh iya. Tasdidnya di nun. Hunna sab'a samawat. Kenapa bertasdid saja? Hunna sab'a samawat. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Oh ya. Thumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Ulang lagi. Thumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Thumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Tidak ada tasdid lagi. Tasdid tak ada lagi kecuali nun. Jadi hunna sab'a samawat. Anda bertasdid. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Sab'a sama itu enggak ada. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Kenapa jadi sa? Kenapa jadi tasdid? Sab'a samawat. Sab'a samawat. Bukan asa, tapi asa. Sab'a sab'a samawat. Oh iya, kan ain ini kayak panci gini. Oh iya. Susah gurunya. Enggak. Sab'a samawat. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Gimana? Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Baca langsung aja. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawahunna sab'a. Tidak panjang. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawahunna sab'a. Kok fasawahunna?
Fasawahunna. Fasawahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Kok susah kali. Thumma istawa ila sama ila sama sab'a samawat. Bukan sab'a itu enggak ada. Sab'a samawat. Jadi sab'a samawat. Di titik tidak tasdid sanya. Sab'a samawat. Oh, enggak ini ya. Enggak as tapi sab'a samawat gitu. Jangan berhenti di a. Sab'a samawat. Jangan panjang A-nya. Sab'a samawat. Udah ketemu. Ulang. Sab'a Summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Masih mampir di A, beli jajan. Jangan. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Tuh singgah lagi. Sab'a. Iya. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Jangan singgah di A. Sab'a samawat. Allahu Akbar. Ya gitunya. Sab'a samawat. Ya Allah. Allahu Akbar. Sab'a samawat. Oh ya. Sab'a samawat. Oh iya. Ulang. Tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kenapa singgah dina? Oh iya. Tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Terus. Udah. Sedikit lagi tapi nggak apa-apa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Tasdid. Jangan pelit. Wa idh qala Wa iz, bukan wa iz. Wa iz. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
ditekan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ditekan inni ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati Bukan i-nya yang ditekan, ni-nya yang ditekan. Oh iya. Susah guru. Enggak. Jangan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni bukan i-nya yang ditekan, ni-nya yang bertasdid, bukan alifnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni itu dia. Allah. Ya, Masya Allah. Itu dia. Ulang. Itu dia. Inni kayak gitu. Inni kayak gitu. Aku cas. Ya, betul. Habis nasinya. Astagfirullahaladzim, nasi yang habis. Ulang. Mandi 6 kali nanti aku hari ini. Kemarin udah 5 kali aku mandi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni hilang lagi. Hilang. Oh ya, inni ulang. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Insyaallah. Enggak panjang. Fa-nya jangan panjang. Khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Masya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ketemu ini lagi. Bukan ka. Qala ketemu lagi katanya. Ayo. Qala inni a'lamu ma oh iya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la
ta'lamun. Ta'lamun. وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال La, tidak panjang. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Masya Allah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai mana bacaannya? Sampai sini? Sampai sini tadi. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah Masya 25 sampai 31 tuh Bang Juma. Iya. Iya. Al-Baqarah 25 sampai ayat 25 sampai 31. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka kafir, yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?
Dengan perubahan ini banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perubahan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat terakhir 31, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu berilmu. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, mungkin Guru, kajian iya gimana dek? Ini yang Kristen ini mau mu'alaf katanya. Hah? Ini yang di Serius bawah. itu? Iya katanya. Ada teman-teman di bawah. Klarifikasi dulu. Iya. Saudara Kristen, selamat berjumpa. Silakan saudara, apa kabarnya? Halo. Kok nggak ada suaranya? Waduh. Saudara Kristen pengikut Kristus. Silakan, mungkin ada yang ingin diperbincangkan saudara. Alhamdulillah kami di sini siap untuk berdiskusi dengan Anda. Kalau Anda datang sini niatnya untuk belajar, kita belajar sama-sama. Kalau niatnya ingin berdiskusi, berdebat juga boleh. Silakan. Bang Kris. Nah, belum keluar suaranya. Bang Kris, nggak ada suaranya Bang Kris. Nggak ada suaranya. Bang Kris, belum keluar suaranya. 2 video yang ada di video Anda itu. Terakhir video kedua tuh Persatuan Indonesia. Iya. Silakan Bang. Kalau Persatuan Indonesia itu perintah Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mungkin Anda ingin perbincangkan, silakan. Hankoko, piye kabare? Hankoko, piye kabare Hankoko? Kenapa semua ini mereka? Mereka berpuasa. Oh, puasa mereka. Nggak ada suaranya Hankoko. Nggak ada suaranya. Oh,
tapi kalau suara motor ada, berarti kayak mana beliau itu? nggak mau berdiskusi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Penggemar guru Silakan, udah ya. berat ini. ya Bang Batam. Bang Batavi. Sehat-sehat selalu Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ya. Bang. Cuma nyapa gitu aja Gurunda. Ya makasih Panjangkan abangku. umurnya. Amin. Antum Bisa juga, berjihad abang juga terus. ya. Iya iya. Insya Allah, amin. Makasih Gurunda. Saya pengen naik nih, Sama-sama. bisa terus baru ini bisa naik nih. Terima kasih Bang Jai. Sama-sama. Sama-sama. Ya gitu aja Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.